Toroboti rwasenjera yobo ikira n'umunchu muligereria kira yobo nagendrete nigaba Kenya bagendrete kurubirengeri anena sobo chori bonne bole bosenjera burachi bokorwa anena soko irukia machibo ayankolengana n'abande bagote abuna tiga batumeke chinchera chiekerero ekero kiria barayigete boyiko bagote abuna enchera yege koro yari gutumeka soko bwatoka machibu nigerengi yakolende ebirengerio yamanye abamenye kurwa sorgongo rwa gusimbire biye bigose omulikito Josephat Amisini gasangire nagati ya menyibe kaunti ya Kisii na kutwaliganira roboti rokubwatia ikero ense ya Kenya gendete ko bagikuyarigania ase obochori obonere bo mwakoyo abona maiso amange abakenya nigo aligeretie ekiombekeria giguchikotenera obochori obo imense ya Kenya Iebc kwene Kenya Kenya lire ko bage ekokora obochori obo asenchira ya kene no bwasioku as honor before 9th of June 2022, that's tomorrow. However, due to the implementation of these preliminary audit findings on the register, the Commission has decided to address the findings prior to certifying the register for publication on or before the 20th of June this year. Igo achire magega yumurwaniriye wikirogo ekenene gwetera ase obomo bwa Azimio wa Kenya Raila Odinga kuganie kiombe kiobochori ne chimbebe Iebc gutumia chinchira ibere echiobochori. Wamechagua polling stations kama 10,000 pale ambapo wataweza kuingiza hizo kura 200 ili ingie pale ndio wapate kura milioni 2 ya ili ya ziada ya uongo. Ndio sawa. Hiyo ndio sababu bwana Chebukati anakataa atisitumie ile manual register. Nonya nabo abamenye be county ya Kisii anene obukatikati bo muchobo songo nigo banyara koba abakureberengeri byabo kubwatekana nengane iyo. Ate right yo kwa nengendeka because we atene kito kimotumeka kwalika ne obochori oboiga nimepangile ose akorukuru magayo tako nyara wadanga bitene ndugu ngakura nchiko boro because nga digital amanye bikole byon na into abakenya agayiga ntobwate right yogo kwanda maone ito una nchene nkone legende katika pepu tomkondo yomo yani minutinga ebe konye dito yoka. Mambo ya kutumia biometric na register ni sawa. Ikiwa biometric itafail, pengine stima ipotee, hii register ambayo ni ya manual itatusaidia. Ndio uaminifu ionekane, sababu what is actually on the register ndio iko kwa biometric. Kwa hivyo hizo vitu ni binadamu, ni wale isipokuwa tumehamishwa. Nako chiko prefer kureju kunandoji ama oniane. Wacho prefer to ya digital na manual. In case wajira second manual digital ya feri yatoka na manual na ngoko